Rat čini da čovjek ravnopravno stoji uz čovjeka. Strah od rata je strah od smrti, a strah od smrti je strah od života. Civilizaciji je potreban rat jer on ju obnavlja. Rat nam je dao tehnologiju, strojeve, film, prijevozna sredstva, a to nisu samo stvari u kojima mi svakodnevno uživamo. Ne. To su stvari u kojima mi svakodnevno profitiramo. Rat je drugim riječima dao kulturu. Europa je na kraju krajeva građena i stvarana na ratovima. A što nam je donio mir? Što? Rat je najljepša poezija ljudske duše. Vem njegovi starši pa tudi, pa da ne boš zdaj tega v šoli razpravljati. Igor je naš prijatelj že več kot 20 let, 100-krat sem ti to že povedala. Ja. In bi umrl od lakote, če se mama ne bi zavzela za njega. Ne spremeni dejstva, da ste vsi lepo tiho